Friends, this is the moment everybody thinks he's the guy, she's the girl, to win it. This is the moment in which every other guy thinks, oh, were they at my restaurant at that date? Imati puno ribe, ali ni slučajno ne smije biti bezvezna njezina kvaliteta. Samo drugačiji pristup. Chef of the Year, šef godine 2019. po GoMO sa 17 od 20 bodova i 4 toke je Hrvoje Zirojević! Bravo! U rečenici pomislio da je on, polomila ga ona riba. Dakle, prvo, Hrvoje, hvala što ste došli. Drugo, znam da nisi htio doći. Nije valjda nagrada. Nije valjda nešto da se moram pokazati. Malo je oštećen, ali evo da ga imate pri ruci, da znate da ste tu vi izašli. Prvo izdanje za 2019. sa našim prvakom. Što sad onda pitati čovjeka koji je razvalio? Reci nešto. A nema ništa, mislim hvala, a što ću vam reći, hvala svima, jako sam iznenađen u ovoj priči. Evo, baš sam tu s kolegama malo pričao, malo je bilo nekakvih nagrada u životu. Ima ovdje jedan gospodin, trenutno priča, a htio bi ga spomenuti, meni jaka figura bitna u životu, gospodin Zlatko Marinović. U tome svemu, poslije smo nekako svojim putem otišli, evo, pomala krčim svoj neki put, cijenim sve, poštujem sve, ali imam nešto svoje i idem samo naprijed. Bravo! Bravo! Bravo!